The people Maikuli village living along the Assam and Meghalaya border of Ribhoi district today express unhappiness that the state government has given a portion of the village to Assam during the boundary settlement of the two states. The headman of this village, Glendon Sangma, said this village belongs to Meghalaya and there is no reason for the state government to give this land to Assam just for the sake of the give and take policy for boundary settlement. Daude, Unwara, ya hetman iban aku ukambatha, yang makana, ya di Meghalaya, ya resmi gopram, ta wala ni gum nikna mat jangan, ya di abri rasa, ya ci plan, agana ha. Ane zaman ora map ni bani, sini deputy CM dia agana ya, ya di Meghalaya sa, map ko ni agana ya, ane ba Assam ni minister Piju Sajar ke agana ya, ya di Assam, aur mandrang nokci ang musingi nga, oi, ya Assam ma Meghalaya. Saksawa Bihari ang using ha, newa Bihari ang di Meghalaya ni maban epikan dunga, newa using iya bisong dakan nga Meghalaya. Aru ne nokubun ne yang sing ha do kaso yang mo getu ne am yara Assam Meghalaya. Akan nga ya di Assam natalaking ha. Andake zaman hey libura. Iya mandirangan Assam isakan kepara asa. Ya di Assam sa natakaharo. Andake. Uno ni ang angko bas nga angko ang akan jok Kawarang kuda kan tu, na simang na yo goprampu donang iya ba, watang iya nadak jok angko. Goprampu na simang na watang iya ba, yang kuha kana. Andai unonin walo at pajiyong aha walo anga sumay niya, anga ba pelbadok bisong ba gari unon bekai ba pelaya ha. Andai boldal jol yang na man jajok. Walo at pajiyo re bay ya boldal ko bisong niya nga, tikai nga. Andai de walo ni gapara chau gupama, nam gupama, ukuba ni nibo. Border tikane bode abri angko neken mo waluara ya de anga de namen nam nek janda ka khamrang ko de uni gman ya ongija khamrang ko anga jegala ya de ya ni gman anga namen opos ka ya chingni ya chingni kopram chingni fishery angko de chinga de watjawa ar chingni finasimani kopram pu donang ye ban asungnan na ka chingnin donang je metaken chingni yang